አንበሳ ወርዶ ቆያ ከአብዲ ጋር ተነጋገር። አንበሳ ወርዶልኝ ምንም ጊፍት ሳይሰጠው 60 ሺህ ገብቶ ኢድሪስ እንዴት ነው ይሄ ነገር ብዬ ስጠይቅ ፌክ ጊፍት ነው ሲባል ከዛሬ ጀምራችሁ ፈጣሪ የምትፈሩ ከሆነ ፌክ ጊፍት አትስጡኝ ብሎ እየለመናችሁ ነበር። ይኸው ከዋሻው ማለት ነው ውሸቱን ነው ይባል። እኔ ቁርአን ልይዝ እየኩ ነኝ። ቁርአን አመጣለሁ። ሊስን አብዲ ማሜ ቆጥ ቁርአን ገዛለሁ። አብዲ ከሙባረክ ጋር ውሃን ይስጡ። ቁጭ በል ሙባረክ አላህ አስተግፍሩላህ በለው ሸሃዳ ሀዘው ለኑ ጥሩ ያለሃን መጀመሪያ ጥሩ ያለሃን ተረጋጋ። አንደኛ እኛ ማልኩ ነገር ተፈጠረ ስማ ማክሰብ 12 ሚሊዮን ይመጣ 3 ዳብል ስለነበረኒ ከ12 ሚሊዮን ከ3 ዳብል ጌምን ባለቀ 4 ሚሊዮን 200 ኦሎት ሚተሽህ ተሰጣ። ሙባረክ ተሰጣ ያለ 1 ሚሊዮን እንትን ተሰጠ። ዋይ በለን ሙባረክ ሁላትኩም ጌም ተከፍቱ ተጫወቲ የጌም ተጫወቶት አንድ አንበሳ ሐስኩም ብትመጡ እዛ ሰውዬ አንድ ጊፍተር ኖርማል ወደ ገስቲ ሚሊዮን ያቀምጥ ጊፍተር ናቸው። ተላልቁ 42 43 40 ጊፍተር ናቸው። ከዚህ በኋላ ብዙ ነበሩ። እኛ አንድ እንዳንተ ቢሰጠና ለስ እዚህ ወደ ኋላ አስቀምጠው መክሰብ ጠንካራ ናት። አንተ ብዙ ፈለወረክ አለ እንዴት ዋረድ ያልኩት ነገርኩት። ኢድሪስ አንደኛ አንደኛ ነገሩ እንዲጠረጠር ያደረገ ምን ታውቃለህ? ኖርማል እየሄደ ያለው ጌም እኮ ዳር አይደለም 4 አመት ነው እያጫወተን ያለው። አስበው from 5 million automatically within a second jump አረገ ወደ 12። ኦኬ እሱ ነው ግራ ይገባል። ስማ እንዳንተ አንድ አንበሳ አንዲ አሻንቆሊት አንዲ አንበሳ ስሞል አንበሳ የሚለቁ አይደለም። ትልቅ ጊፍተር ካለ በብዛት የሚለቀቃል። በአንድ ብሳጡን አስደረካ ብሳጡን አስቀማከ ከዚህ ጋር ኢድሪስ ጥያቄ ማዝልኝ የንፋስ والله እሺ አመኛለሁ። እሺ ትላልቅ ጊፍተር ናቸው። የንፋስ ጊፍት አለ የለም? የንፋስ ጊፍት አለ የለም? ኢድሪስ ፌክ ጊፍት አለ? ኦኬ እዚህ ስማ እዚህ መክሰብ ላይ ፈለት አሁን የሳ 4 ሚሊዮን 200 ይብል ካየለም ንፋስ ነው እሰጋግባ ጸጋጣ ሰንት ተቀበለ ቶቧን አለ። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር አሳይሽ አንድ ጊዜ ትልቅ አስደርገን ስማ ጊፍቲ ፌክ ጊፍቲ አይታይም። መክሰብ ፌክ ጊፍቲ አይታይም። መክሰብ ጌም ጋር ተዘጌ ወይ ፌክ ጊፍት አለ ወይስ የለም? አንድ ጊዜ አሳየሃለሁ አለ። አሳየን ኢድሪስ ትልቅ አስደርገን ቲክቶክ 1 ሳንቲም እንዳይሰጡ አንተ ታውቃለህ። መክሰብ እዚህ ጋር ቶባን ሰንታለት 4 ሚሊዮን እና 200 ሺህ ሁሉ ሪኮርድ አስኩ እዚህ ጊፍተር ይለቀቀው አንድ ሰው ሚሊዮን ለቀቀ። አንተ እብድነክ ነው እዚህ ነው ቲክቶክ አሁን ዋሽ ነው። መክሰብ እንደዚህ ጣፉላ ለጋው ነገር ይሰጣል። ጊፍት እየሰጠ የፈለገውን ነገር ይሰጣል። አንተ ኢድሪስ አትዋሸኝ ይሻል ማለት ነው። ወይ ኮቶፕ ይሻል ነው። አንዴ አብዲ አብዲ ጥያቄ ልጠይቆ። እኔ አንደኛ አማርኛው ራሱ ትክክል አይደለም። ከቻልክ በእንግሊዘኛ አውራና ኤክስፕሌን አድርግልን። ከ5 ሚሊዮን እንዴት ነው ትልቁ እኮ ጊፍት ትልቁ እኮ ቲክቶክ ዩኒቨርሲቲ አይደል እንዴ? ትልቁ እኮ ስማን እንድሪስካ ያንተ አማርኛ ላይ አይገባህም። እኔ ጎረቤት ነኝ። አሁን ተላምጄ የሙባረክ የእዚያም ሰውዬ እረዳለሁ አማርኛ። አቦ ዝም ብለህ አታውራ። ኬንያ ነህ። ከቻልክ በእንግሊዘኛ አውራ፣ ካልቻልክ ግን ሄዶ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ኢድሪስን የምጠይቀው ጥያቄ አንድ ጥያቄ ነው። እሱን ካልመለሰልኝ ገደል ይገባል። ገባችሁ? ተነቃ ማለት ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አዳምጡ፣ ኤርትራዊ አዳምጡ። ኢድሪስ አንድ ጥያቄ አለ። ሪከርድ በጣም ብዙ
ትልል የሆነ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እኔ እናንተ ቆይ አብዲ እኔ የፈለግኩት እየጠየቃችሁት አይደለም። ኢድሪስ እኔ እናንተ ጌም እየተጫወን በበርበሬ ሻወር እርስ በራስ ስናስገባ ስንት ነገር ስናደርግ አንበሳ ወርዶልኝ ደብል ላይ ለአንተ ደግሞ ዝም ብሎ ጊፍት ሳይሰጥህ ቁጥር ጨምሮልህ ምን አይነት ጊፍት ተሰጥቶ ነው እንደዚህ የገባው ስልክ ምንድን ነው ብለህ አላህን ከፈራችሁ በማርያም በኢየሱስ ታስታውሳለህ? በኢየሱስ በማርያም በሃይማኖታችሁ እንዳሰጡኝ ፌክ ጊፍት ብለሃል አላልክም? እቺን ብቻ ንገረኝ። እቺን ብቻ ወላሂ ሙባረክ እዛ ትላክ ያለ እኔ ወላሂ አስታውሳም አይ ራስቼ እኔ አይደለም እኔ አይደለም ናታሊ በዛቸው ያማን ንገረኝ የቆሻሻ ልጅ ውጣልኝ። ዋናን አማኑዳ አማዱራ ወንተ ከሲ አከጅሩ አማኔራ ጋናራ ውበቱ ደንደ ነምኒ ዋንተ ወጅን ተከራከረኝ ወይ ራኮን ጅሩ ኮይ ትልቁ እኮ ጊፍቲንግ ጉዳን ዩኒቨርሲቲ ራ ቲክታክ ዩኒቨርሲቲ ራ ነምቹ ኩኒ ጊፍቲ ሲያታ ከቲ ጊፍቲ ሜካ ከኔቲ ካኒ 5 ሚሊዮን ራቲ 12 ሚሊዮን ከን ንገዱ እንደው ሃው ኤዶ ኬኛብ አቲ ጊፍተራ obboleessi koo Maarqos giiftaraa anamma geemaras miti giiftaras miti callisee koo calme abaabodhuma namaa kennuun leevaliin koo 21 namichi 2.9 kennee leevalii 5 illee hin qabu leevalii 6 illee hin qabu tokko jedhe sirriituonni Oromoon na hubachuu qabu wanni hundi keessan dhageeffachuu qabdan lammaffaa karaa kamiin tokkichaan miiliyoona 12 alan ni galu bar maaltu uumame dhee ilaalaan ture sadaffaa immoo isa haqqii barbaadu yoo ta'e namummaa qabu yoo ta'e ኮይኒ ሚሊዮን 12 ዶላር ሜቅ አከተ ኢምቤክና ጉግል ራስ ባሱ እንደንዳም ኢሰፊደኒ የሆኑት ተገርሲሰን ሪሊ ሚሊዮን 12 ሱን ዶላር ሜቀታ ሰነኑ ፈፊደኑ ሙባረክ ነው ጋፈ ሰስሬቹ ቆይ ካምብራሞ namni akkamitti kakata lubbuu ofiitiin quraana qabe ቱ ስሪቲ እርግጠኛ ሆኖ ነው እየማሉ የነበሩት ፌክ እንደገዙ እንዳዘጋጁ በዶላር ነው የሚገዛው ፌክ ኮይን ነገር ግን ደኔሰኒ ቢቱ ሌንጨ ቶኮ ቢተኒ ሌንጨ ኩዳን ፋጎቹ ደንዳማ ባይዘ ኢላላን ቱሬ ማንጎ ግሊረት ቼኮቹ ደንዴሱ ቢልቢላ ኬሰን ባሳ ማርቆስ ኤዶ ቢልቢላ ኬሰን ቼኪ ጎዳቲ ኢላሉ ደንዴሱ በላሜ አማ አከጎኑ ሐዋሳ ኪያ ከበጀሙ ummata bal'aa ummata Oromoo namoonni viidiyoo kana waraabdan guutuu isaa seenaadhaaf kanasii malee namoonni viidiyoo kana guutuu waraabdan mesenjaraanis waatsaappii innaa ergaa hangara kootiin ummata Oromoo ummata guyyaa hadhaa dhuftee inni taphachiiftan warri taaftaafnaa gootan sanuu seenaa irratti seenaa hojjettan bilbilli kiyya utuun itti boba'uu ho'ee tuusiif kaardii keessaa baasu itti na jalaa bu'ee ofiin narri fadhe baay'ee utaalee na baase jechuudha. Utaalee na baase akka dhaarrifannan isuma dhugumaa jechuudha. Deebi'ee seenee nama sanaa ol naa fiddanii waan humna keessanii dafqitanii hojjettanii humnoo keessan buustanii injifannoo mubaarak injifannoo keenya jettanii waan dandeessan yaaltan utuma geefti dhugaa ta'e iyyuu dhugaa dubbachuuf akka yeroon ammaa keessa jirutti waan dandeessan yaaltanittu. Ana na gammachiiftaniittu rabbis na gammachiisu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa awwaanan sidin jedhu qabu hangara kootiin sinitti gammadeen jira diqqoo ifaajeen keenya lafatti badee mubaarakiin hin gammachiifne jettanii akka andaraan jedhe galatoomaa irra deebi'e jechuudha. An injifadheera qabxii kanaan takkaa namni injifatame hin jiru qabxii kanas namni takkaa geema kamirrattu faranjii yookiin araboota yoo ta'e malee akkasitti namni buusu hin jiru. Eertiraa keessas mamaraataadhaan sanuu immoo akki giiftichi feekii ta'uu bartan kakaa jira. Maal abdatanii jennee maal abdataniitu Maariyaamin wallaahi utuu kanaa ol deemtaniisi cunqursaa jiru jechuudha jarri. Kanas ta'e sanas jarri utuma immoo mootanii gumaa qabu. Kanaan dura gumaa raacheen jara injifate qabdii mucaan
gumaa raachee fi gumaa aslii qabu. Sanarratti immoo yoo aaranii tokko manis walitti kennanii immoo walitti daddabarsanii namootanis wanni godhamu hin jiru. Geemni koo dhugaa dubbachuun yolluma biyya Arabaatii fi asliif namoota tokko tokko malee namni irratti naa hojjete hin jiru. Dhugaa dubbanne yoo jedhe jechuudha. Feemasonni Oromoos namoonni bebbeekamoon namoonni followersiin guguddaan namoonni ankaleessa jaraa waliin kufee ka'e ka sagalee naan ta'in ka calliftanii jaallatanii dursa isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha. Angaluma isin jedhana galatoomaa. Ana yoo ta'e harka keessaa waa qabaadhee nama biraan darbu gasteeratti darbataan deema. Haddaa liibeelii 40 eessa yoo dhaqan argitan yookiin 31 27 28 deemaan isin jettan jechuudha. Geessanii hin jiru. Ana yoo ta'e 41 galuudhaaf leenca 3 qofaa isin yoo gidduu kanan gala. Kanaaf galatooma warri nagattan ijaan nalaaltan viidiyoo naa hojjechuu sitti jabaate uummata Oromootti laayimuu sitti jabaate ulfaadhaa galatooma. An bagan isin wajjin kufee ka'e isin immoo baga nagattan isinin jedha galatoomaadha kanan dhiyeessu. Na mootii koo Marcos MB Ready Iloo Kenno Rio ijoollee biyya Arabaa guutummaa keessan maqaa keessan guutuu na qaqqabeera waan ta'eef warri leenca lama dirasi. Tokko tokko immoo kan barbaadu waan dubbachuu barbaadu namoota tokko tokko osoo waan godhin dafanii kakatanii waadaa galan tokkotu na aarsan. Waan dhiifama naa godha garuu maqaa namaan ta'u. Waadaa galanii dhaqanii nama xiqqee keessa galchitanii hin beekta maaliif akkan jedhu Mubaarak nan jettee rakkina qabu. Isaan hin siibsa. Maaliif barbaachise miira keessa nama galchanii geema osoo hin jalqabin miira keessa nama galchanii geemarraa ammoo baduun doesn't make sense. Isi amma isi komiinii Marcos komii waan tokko nun baasu. Kanaafuu warri dhuftanii taaptaaf naa gootan keessattuu dhiifama naa godhaa malee ijoolleen kushiinaa mana madaamii hojjettanii leenca lama bar leenca haadhaaf ilmoo asii iyyaa oole sana tiktaak universaalii iyyaa oole keessaas qabu qoda waan siniif. Wallaahi tiktaakii walla kaloo kennaa ture kan ijoolleen biyya Arabaa namni maqaa keenya sarguun barbaannu Mubaarak injifachuu barbaanna jedhanii dhossanii kennanidha. Anaaf isin lubbuu kootii lubbuu keessan dabarsitanii naa kennitanii. Karaa adda addaatiin giftiin danuun kennamaa ture kan ijoollee biyya Arabaatii. Warri immoo ofii keessanii bitachuu dandeessanii dhuftanii waan dandeessan naa gootan ilaa umrii kootii isinin dagadhu. Isiniif sagalee ta'uu maal tun ta'in isiniif duun kabaja. Galatoomaa ulfaadhaa isinin jedha ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan. Obboleewwan koo biyya Faranjii biyya keessa biyya adda addaa teessanii immoo sappoorti na gootani. Ani jecha isiniif qabu. Ulfaadhaa galatoomaa waan namni tokko namaa godhu naa gootanittu. Dhageessanii waan namni tokko namaa godhu namaa gootanittu. የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት መጣችሁ እዚህ ቤት ገብታችሁ ታብታብ ያደረጋችሁልኝ ያላችሁን ፍላወር የሰጣችሁኝ ስዊቻሌንጅ የሞላችሁልኝ አይዞ ካንተ ጋር ነን ወንድማችን ነን ያላችሁኝ ሁላችሁንም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ዱበቱ Deka sodawa siapa? Profiling jijjiira? Jijjiira amma kalarii jijjiira kalarii asii profaayilii keetirra jiru kana bareecha si jijjiira. Sagalirraa ka'ee dhufee miilee tokko kuma dhibba saddeet galaare hin galu. Kanaaf bareeda arabni wanta arabaan beekamu arabaaf jinneen utaalchoo qabdi. Liigirratti egaa membarii tareerra. Member wannoo top awaari tarree irraa baga gammaddanii kunuu moo'icha tokko beek akka addunyaatti aawurliin number 1 jechuun waan salphatti ilaalina
geemarra addunyaa kanaa guutuun osoo jiru tooppii ba'u jechuun kunis injifannoo tokko. Footoo kaasaa kan qaban nadi diyan. Profaayil irra waan kaatu iskiriinshot godhaa fi guddisa tani iskiriinshot godhaa fi warra asirra jiru kan ammoo fooloo godhaa fi faamilii isaatti fooloo godhaa fi nama hundaayyuu Riyoo Edoo Kennaa Abdii MBA Man of the Time 99 jaalmooti hundi keessanuu akkasitti wal guddisaa deema mubeenillee guyyaa